Bishop w'oburebezi bwa Kinkizi Right Reverend Dan Zoreka nashaba gavumenti okora haburemezi oburi kuteganisa emikorere y'ebihome n'embohe omwihanga lyona. Mwe nitwe nitutayayira ebihome turebe mbera okuzemerere. Aza twamara nituhandika report ku rugero ko twarebe mbera. Report tujyohereza mu gavumenti, rero gavumenti omulimo gwayo no kutekateka. Ekatekatechera okuboneza embera y'ebihome n'amazima tuyina abasibe abo bali kutwara nkenkozi zebi konko umuntu ayino bugabi abasibe nabo bino bugabi mwene kikuno kugira ngo no barabe bari abasibe ne barebererwa abari kurebera abasibe embera z'ekihome n'embera za bastaff bari kurebera abasibe zibe ziri nungi. Mukurambura kwa Bishop Zoreka ari kurambura ekihome cya Kanungu shanjirwe ngo ekihome eki kirimo mwijurano nuko kushaba gavumenti okongera umubaro gw'ebihome omwihanga. Nekintu kimwe kiturije kugamana gavumenti kugira ngo cyabasika ehangusye amaju ebihome ebihangusye bibe bihango abwo kuba nitumango umuntu mu buhango bw'enkozi bibiti zikatuba nguziweho konka no kugira ngo tutero umuranga gavumenti ehangusye ebihome etemwa amaju marungi mahango nangwa n'amaju g'abakozi abari kureberera ebihome nago tigariho twashanga gamwe gakuzire gashakirwe bibaye betangu n'amabati ga asbestos asaga ari kureta kansa. Gashaka Weza Wilfred